Үтүү күнүнен Горнайдагы кинемит библиотечный сетим YouTube каналын көрөчүлөрү. Мен атым Сардана Абрамова, Петр Денисович Абакумов атынан кийин библиотекарынан үлелейбин. Бүгүнкү берилдигер биһиги госуслуги порталдугунун кылгастык сахалы өдөнүмтү гына кепсехбит. Бу порталга тух өңөнү туганыкка сөбү кайдах туганабыты, кайдах регистрацияланабыты интерьергер болахана салгы көр. Госуслуги порталга кайдах регистрацияланабыты бастыкыннан сайттар киребит. Бунна буманна көрөлгүк курдук. Войти, бунна зарегистрироваться ден бар. Беги амбаса кирер болапытна зарегистрироваться дени баттыгыт. Онтон апытын, арыспания бытын, сотовай бут нөмерин, онна электронный адрес бытын суруя быт, зарегистрироваться дени батты быт, түліп пөмітігер қаста сыпыраттан турар ысымыз код келер. Ол оны суруян бігер кете бит. Ол кәнне күлүс олата пароль токуйду бут, ити кылгатылы быт, учетный записи олата беги регистрацияланды быт. Веб-сайя үс атабыгақтақ быт, кылгатылы быт учетный запись, стандартный, онтон үсүхет подтвержденный ден болар. Икис карды толору алпытын солбутун документтар бут нөмердерин суруян түймөктөрү толору бут онна продолжтен сургу батты бут. Өз карды Российская Федерация Пенсияга фондата онна исчела министерствете берберкелен биттегана олата снилс бутун онна паспорт бутун данный барата сөп боллагана стандартный учетный записка көбүт. Олата туханар өңөбүт ари дегенир. Төрдүс карды регистрацияланан баран чакчы бар кии болар бутын чопчулан бигергетиек битен нада. Бигергети үс сол көрүңүнен ытыллар госуслуга анам кинигер баран бигергети олата МФЦ центрдерга эбетер Россия почтатын нөмү эбетер мобильный баннарынан. Бу мобильный баннарга олор Сбербанк, Банк ВТБ, Тинькофф банк, Почта банк, СКБ банк, Банк Санкт-Петербург, Ак Барс банк, Газэнерго банк, онна Дела банк. Бигергетехтерин сөбдәлерин мобильный версияларгар. Кайдах регистрацияланар тухунан онна кайдах өңөлөрү туганыкка сөбүн буманнык инструкциянан библиотекаптыгар келен туганыккытын эмие сөп. Онна консультант өңөтүнөн туганыккытын сөп. Буманан бүгүнгү берибин түмүктүүбүн анык кефирдери көрөрүн.